برنامه جنگه دم باش تماشاوان هجا جنگه همه ایرو هرما درغیده اف درتکه ناف سینوره نافچه لجه آمده امی ایرو باله بکشین سر مجاره کی گرینگ جنگه دست پید که تایبەتمەندیە هەرێما دێرغەیدێ یا هەری گرنگ چییە؟ ئەو ژی چاندنیە باجک و فرنگانە. لە لجێ ji bo îsota ku bi giştî însan jê re dibêjin îsot, li licê dibêjin bacik. Ew jî navê xwe têkildarî bayê ye. Wekî çawa bacan, bamî û bacik ev her sê jî navê xwe ji bayê digirin. û her wiha firengî jî ji ber avî ye, her wiha têkildarî firbûnê ye, ew xwarina ku tirşik em jê re dibêjin, ji van her çar jûreyan çêdibe. Li herêma Dêrğeydê jî yên sereke firengî û bacik in. Êca li vir demên berê hema em kare bêje ji engul hetanî penav wisan rêze çemê vê derê ku yek ji serçaviya çemê embarê ye, li ber vî çemî çandiniya firingiyan û bacikan zêdetir dihate kirin. Lewra jî li Dêrğeydê di sala 1973 de fabrikayekî salçeyê a eqîdê hat çêkirin ji ber ku li vir çandinî zêde dihate kirin. Lê îro di dema îroyîn da ji ber hin tiştana ew ava ku li vir bûn êdî kêm bûye, hema bi ziwabûnê re rû birûye. Lewra jî zêde çandinî nabe. Fabrikaya li vir jî hatiye betalkirin, naxebite di rewşa xirabeyê de ye. Ez dixwazim li vir behsa tiştekî dijî bikim. Li me behsa firingî û bacikê kir. Wekî din bamî, bacan, her wiha fesûle bi vê rengî jî ew ê dikin. Dîsa xiyar heye, titûnê jî çandiniya titûnê jî tê kirin. Lê qismek ew jî kesên ku em bêje cixare bikişîn belkî ji bo ewa xwe bikin. Lê bêtir çanda Dêrğeydê li ser firingî û bacikê ye. Ev baxçeyê ku ez niha nav da me jî ji bacikê, ji bamiyê, ji bacanê, ji firingê pêk tê.
لی نها زده روشا فرنگیان ام بیجن هی خاگن چه نبونه سور نبونه لی باجک ادی زر بونه شیم بونه از دو خوازم هنکی دسر باجکه دا مجار زلال بکم جبو تماشاوانن من مثلا افجی باجکه و جورین دجی هنه لبرن حال بر من افجی باجکه مثلا اف د جورنه اجاد نوا باجکان دا باجکا سوراف که هیه باجکا کودبت دولمجی هیه و هر وها باجکا کو ببه ایسوت باجکا توش آسور اوجی هیه لوراجی ایسوتا کو ام دبیجن جباجکا توش چه دبه هر باجک جبر کو توش ننه ناوی وان باجکا ام بیج مثلا دبیجه چارلیستون جویاره از نشاش بم باجکا رحای دبیجن چه زانم یعنی گلک ناولوان هاتنه کرن لید اساس خدا وکی مگوت جورین وان گلکن اف جنها جی ازلیم دو جوره هنه نه وکی مثلا فرنگی هرما درغی دی جی فرنگی گلک باشم وستان وکی لپاچان چه دبن حتی هرما درغی دی وکی مگوت هرما که دریجه از کلیه پیشتا هنکی بسا مزنبون فرابونا و درجی بکم چه قصا زندیه و داره نهاجی ام هنکی چاودری بکم وسا بربر سرچاویا کو ناوی و داره کو گنده دعبلو ناوی خوشگوی سرچاویا دگره ام هنکی بر و داره داجی بمشن و چاودریان خواه بکن ناوچه لجه جحفت هرمان پکتی هرمان کی جه درغیده اجا درغید جهرما دشتا دادمه بگر حتانی بنه سرده اف هرم همو جرا هرما درغیده تگوتن دنوی هرمه دا گلک گند و مزره هنه از دخوازم هیکی بحث آوان بکن مثلا جپعناف بگر مالا محمود آقا گوما خجیگان قرنگوز مالا مامو دعبلو کانیا فیزو مالا امین زلو مالا بکران مالا عمران هر وها مالا موسا بگه ساغاتان انگل وانا همو دوه در غیده دا دجین چان دا در غیدی جبو وان همو گندان در باس داره اجا جیه که نها املینه ج پعناف بگر حتانی انگل وسان رزه چاویا دبلویا کو آوا و جدر کا هری گرینگ آوه هرمه یک ج چاوکانی ام بیجن انکبیرا سرده یک جی دیسا چاویا دبلویا کو دبلو ناو خوشی جوه چاویه دگره جبر کو ده حب جدر که آوه هنه ناو ده بلو جی ده حب بلو مثلا جی کو آو دبلقه آنگو دپجقه دوی چارچوبه دا ناو گنجی جوه چاویه تگرتن اجا وکی ونه بدینن دکلیم پیش تازی اما باله بکشین سر او آو هوای آنگو ام بیجن زراره کو انسان ددن خوزای چون لیور فابریکه کی عقیده آسالچه لیور ددم بره دا هبو ایرو دروشا خرابه دایه ونه بدین سبب وان تشتانا چیه؟ اما وان چافدریان به هف دورا بکه جیگه دونه
ev der jera dibêjin barajê Derbilo. Çima dibêjin barajê Derbilo li vir ew ava ku ji çaviyê der tê gundiyan li vir bendekî pêşiya avê girtinin ji ber ku motorê avê bav ji ser baxçê xwe av bidin. Ew avdana baxçê xwe ji vir dikin. Li vir jî ava ku taxliye bibe ji baraj şo diyar li vir pêşiya wî vekiriye şo motor jî li vaye. Ece ev di demsalên havînan da wekî ciyê seyrangehê jî tê bikaranîn. Mesela zarok tên xwe lê dixin, avjenî dikin, ji hawirdorê, ji gundên derdorê jî însan tên li vir avjenî dikin di nava vê van dehl û diran da her çiqasa li vir hinkî asê be jî însan dîsa jî ji germa havînê direvin xwe tên di avan da hênik dikin li vir jî wekî pireyekî ji text derbasok hatiye çêkirin. Tabii gelek serboriyê însanan li vir jî çêbûne. Mesela li vir gava vê barajî pêşiya wî Derbiliyan girtiye piştre li vir masîvanî jî însan datin li vir masiyan jî digirtin. Lê ana ji ber ku av kêm bûye ava baraj jî êdî hema hindike ji xwe diyar e jî wekî wî dibînin li ser avê jî gelek kîsoyê avî hene ew jî ji xwe di keyfê de ne. Carna jî ji avê direvin têne xeraxê avê xwe didin tavê. Ew jî taybetmendiyekê kîsoya avî ye. Li vê derê jî motora avê heye. Ji agundiyan e. Tabii meriv bê dêrxey de û meriv dirke dêrxey de dirke Derbilo nexwe ew jî nabe. Ev der wekî jorê çaviyê bidînin li vir mesela di vir de çem de herike bi salan di vir de çem de herikiyan lê îro zib zû abiye agir têda dibe ev jî çi ye ji ber ku zêde sontajan lê xistine ava rûyê erdê zû abiye li vir dibinê ev qehfê vê derê da ew ê heye av piçekî heye û li vir dîsa gol çêbiye ev ava ku ji vir di herikê li vir golekî çêbûye ew jî ji ber ku van baxçê vê derê ji xwe pêşî girtinin pê ev dikin baxçê xwe av didin wekî sikur çêkirine em kare wisa bêjin gelek masî jî têde hene lê berê van derana çemekî bi heybet hebûn li vir gelek masî hebûn masîvanî da dikirin lê sed mixabin îro yani wisan bi zûabûnê ra rûbirû e. Bifikirin herêmekê ku fabrîka lê hebe ew fabrîka jî fabrîka salçê be lê ciyê ku çandinî lê demin berê dihat kirin îro bifikirin wisa beyar e ji ber av hewe ji ber ku av kêm biye ev jî ciyê xemgînî ye bi rastî hûn dibînin ev der hemû vê eraziya li vir dikire firingî ji ber ku fabrîka jî li vir bûn lê îro ji ber rewşa av hewayê û ji ber rewşa ku însan midexeleyê xwezayê dikin av xwe dide bin û bere bere ava rûyê erdê jî dixede lewra jî li dêrxey de jî ev rewşa kambax li meriyetê ye.
pişmişi bana dehlin. Beri livan derana gelek dehlebun. Le ana jber kim avi zedetin le liver beşeki parçayki dehl hene. Dinavi da tabi dare tuan guzan hene. Çandiniya dehleci liver berbelav bun. Mesela em bej jilice hatani hene حضروی جوان درانه جدابلو جدرغیده ام بجن دهلاند گرت کرم ماخ به سربان خو فلان شد کرن هر وها سر آخران لی ایرو اوجی بتنبون را روبرو لازمه ام خوازای بناسن اگر ام خوازای بناسن زیده ام ضرر جی ندن خوازای ایرو دادم ایرو دا هر کس شخصی سونتاژ تین الارده دخن او آوا روی عرضه جی تنه دکن آوا روی عرضه نامینه لورا جی خباتن آنجی چاندنی خباتن چاندنی زیده کم دبن وکی ود بینه لور عرضه کی بیار کی وان درانه و بیاریش و مرد عقل مرد سکنه آوا کولبر آشت گریان آوا کولبر دهلوانی دات کرن ام باغچیوانی بوستانوانی دات کرن لور فابریکه دات شغلاندن بفکرن ایرو دروشکی وسادا evci چیه سببی وی سببی وی دستلات به دست دستلاتان تشتین نیمیتن کرن یان بنداوان شد کن یان گولتان شد کن یان ام بیشن بریا وان و حوال بند وان خوازای تخریب کرد دشاوتینن دیساتینن ام بیش سونتاجان لید خن آوه درد خن ور حاصلی کلام ام کدا بدن ام کدا کبره خو باوجن انگو ام کاپ خو چخ باوج او کربه وکی بوجه کی کردان لورا جی لورجی د عالیه دسترجیا خوازای مدا دسترجیا داگرکران سر و هرمجی مخابن هي لورا جی اف آوا کولور اقواسا هرمکی مزن لبر و آوه چاندنیه کی برفره لور دهات کرن ایرو همه بتنبونی را روبروه افجی صد مخابن معرف خمگین که فکرن اف داره تویه yani مرد کاره بجه بلکی برحتی 200-300 سال عمری و توی هیه اجه اف جوا کدور داد چیزی آوا کد سر وان باخشان همو داتنه آفدان دوی جوی دا دشون لی ایرو جبر زوابون آوه و داره جی اف جوجی زوایه و وان داران جی همو حساب بی آو مانش خواه دیاره برابره او جی حشک دو جی بی آوی لورجی معشله کی هیا تریا رشه تریا و جبر کو زیده گرتیه تریا هوره طبعا اوانه ایدی تنه خواره طبعا مرف قواب که باغچه یکی ان رازه یکی او دبیجن حق چاو هیا مرف دکاره حق چاو بخواه لی نکب مرف قاسی زراره بدا مالی یکی ام بیجن انسان کی دکاره وشی کی تریب خواه وشی کی جه که کار به دو وشی تیرا خوار نخواه مرو جه که اوجی حلال ته حسباندن شاویا بناو دنگ آدعبلو اوه صد حیف و مخابن نها دروشکی پر خراب دایه بفکرن گاوا آب نهر که سکان دبه گاوا سکان ببزی کفزه پر دگره لو راجی قلیر دبه قریج دبه مچاو گوت انسان دبه بخوازای را نلیزن اورجینیا خوازای خرا نکن اف یک نشانه پیلیستنا خوازاییه
اگر لوی داره زیده انسان سونداجان لی نخستانا آوا رو عرضه خوانه دانا جیر اوی آویجی هرک بار بان به هرکیانا و اوی قلیر نبان قریش نبان اوسا اف چاوی به کیلومتر یان باو باغچه بوستان هرما درغی دل بروی آوی دهاتن آفدان داره فیکیان هر وها نوا خوزای دهلو درن در دورا چم که اف در یک جی سرچاوی چم انباره یجی اوی جی ام ناوره دا بیجن اجا لور ده حب چاوی هنه ده حب چاوی آوی هنه که آف درد که وسا آف زیده دبه لورا جی ناوی گنجی تکلداری او ده چاویانه جی چاویه گرتیه مخابن کتیه روشکی وسا اف جی موکی گوت دوی انسان بخوازای ران نلیزن خوازای بحال خواه بیلن الور گلک انسانان گلک بندان جوی آوه فیده دید لی ایرو یک دو کسی که در فتوان چه دبه سونداج لیت خوی که شخصی آوه در دخن آوه روی عرضه وان داده به وی گاوه انسان مقدور دمینن دسر مرف دا بونه که مرف بچه سونتاج گلیخ گلک انسان مقدور دبه دروچ که مرف دا اف جی دوی مرف دوی آلی دازی هشیار به هفو دو هشیار بکه جبو خباتن بوی رنگی مرف برتک نشام دل همبر درکه لوراجی به انجام کی وسارا ممکنه مرف روبرو مینه لوان درانا چاندنی اقوادات کر فابریکه هبون لی صد حیف مخابن نها دروشه کی وساده حتی سال پار اف آوا کو هیجی زوها بود دو بکو دیساجی زوها به یعنی بنویجی خویات کر زوها بود جی خمگینیه ام بانگی کی لور بکن دوی ام بخوازای را ببین یک ام خوازای را هفت پار تف بگرن فایده بدن خوازاجی ابدامه جبوی جی ام پیرا نلیزی که خوازا زیده خرا نبه او بدویین خوازای خوشکبونا خوازای ام خرا نکن ام جی فایده جی دوینن لیگاو ام پیرا بلیزی جی انجام نینی بخورتینه صد حیف مخابن اف جی مرف دیشینه مرو به هرما درغی ده مرو بحثا چیروک و سرپیهاتیا سترانا نوره نکه اوه کم ببینه. نورش گنده انگولج مال باتا مال شفقه مال خزور ویجی شکانیا فیزو آنگو جخانوکن. مال خزور نوره و یک جگندی وان خصومتیه کی پاروکرنا ارد نابرامده شد به ساوجی و حاکم جلجتن جبون ناب بینتکاریه. پشتی حاکم و ساوجی تن نورا مالا شفق بدار و پرجینان لحاکم و ساوجی دخه و نوره دکن بن شاوان دبن حبسا قلپه. خورت و جوان وی دمه جبو نوره لسر و جنخاسیان نوره کلامان نوره دبیجن. اتابی پشتی کوک او کلام بلاف دبه گوتنه ویجی دو گوهرن و بدست پی که لسر رادیویا روانه اف کلام تیبیستن. ستران نوری با آوای کیجی که ده هر ستران کردان دا مستجنی هیه ده ستران نوری دا جی مستجنی هیه. نوره ناسنگ نوره ده خزالم نوره هون اصل و بپرسن لیل نوره نورا مالا شفق ظالم نوره هون اصل و بپرسن لیل نوره نورا مالا شفق ظالم نوره آیل نوره له نوره له نوره آیل نوره له نوره ظالم نوره آیل نوره له نوره له نوره بچوگه به بله تماشاوان هجا جنگ همه ایرو هرما درغیده بون ام هاتن مل هرما درغیده باسا زوهابونه کر باسا آب هوای و دسترجیا لسر خوازای مجبره کر ام باورد که پیام ملور دا گیشتن جی خواه
اما حاول بدن هفته به لجینگه کدن دیسا در کف پیش بری و حتی بدمه هایش خوابن سلام ورست